nibyo ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza, mbahaye ikaze mbone kubifuriza igitondo cyiza kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026 aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Tumaze iminsi mu by'ukuri tutabagezaho amakuru, ariko ndagira ngo mbihanganishe no kubw'ibibazo technique byari birimo, ariko nizera ko byamaze gukemuka. Mbona gusuza rero abantu bari mu gihugu cy'u Burundi mudukurikiranye, mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi bice bigiye bitandukanye birimo Burundi ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese kabisa mudukurikiranye bifurije kugubwa neza. Ngo ndavuga abataramu, abanwanyi mwese mudasiba kutwereka ko mudukurikiranye kabisa. Ni Bosco Mutaramu cyane kuri mikoro za Region Info. Reka dukomeze rero n'amakuru nta gutinda cyangwa se nakwizimba mu magambo. Kuri ubu barimo Colonel Nanga ndetse Bertrand Bisimwa bamaze iminsi bitekerezwa ko bashaka gushyirwaho ibihano mu by'ukuri kubera gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ndetse no gushyigikira ibikorwa byibasira inyoko muntu. Perezida wa Angola João Lourenço akomeje kugaragara mu bikorwa byo gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano ndetse no kugeza ku musozo y'intambara ihuza abarwanyi umutwe twaje mu 2023 ndetse n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi arabikora ashyigikira ibiganiro bihuza ab'imbere mu gihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo harebwe niba habonekamo igisubizo. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyize hanze itangazo ryamagana ibikorwa bya M23 byibasira abaturage mu bice birimo Hopretu, ubwo no kuvuga muri teritwari ya Fizi ndetse anga muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kureba ibikorwa bishinjwa izi nyeshyamba bakoze mu duce turimo Rwinsa nkuko Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagarutse ku bijyanye n'ikibazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite, atangaza vuba bidatinze uburyo iki kibazo gishobora kuba cyakemurwa. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse akaba mu by'ukuri bivugwa ko yaba yamaze kwimikwa ku nshingano ze ahabwa zo gukurikirana inyungu z'abanyafrika mu kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho asimbuye João Lourenço Conclave. Uyu Perezida Evariste Ndayishimiye yitezweho byinshi ndetse agomba kuzageza kuri Afurika, ariko mu by'ukuri abenshi ntibabyumva neza. Gusa abarundi muri rusange baravuga bati twebwe dushyigikiye perezida wacu, tuzi ko ari byinshi azatugezeho kandi turamwizeye cyane. Nanone kandi turaza kuganukira mu makuru agiye atandukanye. Baravuga ko abarimo Wazalendo bamaze gufunga imihanda yose isohoka mu mujyi wa Bukavu yerekeza muri Nyangezi ndetse n'ahandi mu duce tugiye dutandukanye turimo Kabare ndetse na Mwenga kunufana Warungu. Ibi turaza kureba Wazalendo babikoze kubera iki, ni kubwizeye impamvu. Unyemere tunanyandukire kuri Kavumu, hari amakuru ari guturukayo, igice kiri strategique cyane ko mu by'ukuri bivuga ko Kavumu yaba yamaze kuba tombe. Ese koko nibyo cyangwa si byo? Ube hafi rero kugira ngo uze kumenya iby'aya makuru. Nagutinda rero cyangwa se nakwizimba mu magambo, reka twinjire mu makuru koko mu by'ukuri twimata turatudondosha turebe mu buryo burambuye nibiki biri kuvugwa, kandi unyemere duhere kubijyanye mu by'ukuri n'urugamba kuri front line bihagaze gute hano muri Kivu y'Amajyepfo. Rero biravuga ko ikibuga cy'indege cya Kavumu cyaba cyamaze gufatwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo iyi operation ikaba yarakurikiranwe n'abarimo Wazalendo mu buryo mu by'ukuri byakozwe ku buhanga bukomeye cyane. Aya makuru aravuga ko abarimo Wazalendo bagaragaye hano muri aka gace kari strategique, ndetse aba bagaragaye ari benshi cyane mu mavideo hamwe n'amafoto bagaragaza rwose ko bamaze kugera Kavumu. Icyakuza bikavuga ko nubwo bivugwa ko ikibuga cy'indege cyafashwe kikiri mu maboko y'abarwanyi 23, ahubwo ibice bigiye bitandukanye byanga muri Kavumu ari byo bamaze kugeramo, ngo kubera yuko mu by'ukuri bigaragara ko habayeho ugusa no kuzenguruka neza umujyi wa Kavumu, ndetse harimo n'ikibuga cy'indege. Akaba ari nayo mpamvu hemezwa amakuru avuga ko n'ubundi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu gisa nkaho cyabaye tombe. Hashize igihe mu by'ukuri iki kibuga cy'indege
gifashwe n'abarwanyi 23 bakuye mu ruhande rwa leta. Ibyagize ingaruka zikomeye cyane ko kuri ubu ikibuga cy'indege cya Kavumu, ikibuga cy'indege cya Minembwe, ikibuga cy'indege cya Goma ni ibice biri mu maboko ya 23. Ibyagiye bidindiza mu by'ukuri kuba abaturage bari bakeneye ubufasha bahabwa ubufasha burimo ibiribwa n'imiti. Muri urwo rwego rero Fardc ndetse na Wazal bakomeje kugenda bakorana kugira ngo imyanya nk'iyi ngiyi ibe yakongera gufatwa, ariko kandi none Wazal hano bakaba baragiye babishyiramo ingufu cyane cyangwa se imbaraga zikomeye cyane z'umurengera. Ifatwa rya Kavumu risobanuye iki? Ifatwa rya Kavumu rero rikaba risobanuye ikintu gikomeye cyane kuko ibingibi bigaragaza ugusubizwa inyuma kw'abarwanyi 23 ndetse n'icyerekezo cya Fardc mu gutangiza urugendo rwo kwigarura umujyi wa Bukavu. Bikavuga ko rero urugendo rutatangira ahangaha gusa kuko ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize abarimo Wazal bakomeje mu bice bya Nyangezi, agace kari bugufi cyane n'umujyi wa Bukavu. Ahangaha rero kuhahinira no guhinira ahanga Nyangezi ndetse no guhinira ahangaha Kavumu nta kindi gisobanuro gihari. Ni igisobanuro rero cyo kuba uyu mujyi wa Bukavu bashaka kuzenguruka hanyuma nyine bakabasha kwirukanamo abo mu mutwe wa 23. Bivuga ko umujyi wa Bukavu uri kwifashishwa kugeza uyu munsi n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 nk'ikiraro cyo kugeza abasirikare bawo mu duce tugiye dutandukanye twahangaha muri Kivu ya Majyepfo. Mwabantu mwe ubwo turavuga aza Kamanyora, ubwo turavuga ngaha muri Walungu ndetse aza Kamituga. Abarwanyi 23 bakomeje kugenda bagaragaza ko bifuza kwigarura tumwe mu duce dukungaye ku mabuye ya gaciro. Bivuga ko Bukavu niramuka isubiye mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, byibuze Kivu y'Amajyepfo bizabarwa ko M23 izaba yongeye kwasorwa, bitewe nuko ubu ngubu agace ka Uvira ngira ngo murabizi ko iyi Uvira yamaze kuba yasubira mu maboko ya guverinoma, ndetse kandi ikigeretseho ntabwo ari byo gusa, leta zunze ubumwe za Amerika zifatanyije n'uwitwa LE15 babashije kohereza abacanshuro bari kurinda uyu mujyi wa Uvira. Bigatekerezwa neza ko nubundi na Bukavu iramutse ifashwe nta kundi kuntu byagenda nyine itashimangirwa umutekano. Ibi rero bikaba bivugwa ko kugeza uyu munsi bugiye amaze uyu mujyi wa Bukavu umaze mu gihe cyose umaze mu maboko y'abarwanyi bama 23. Abaturage bagiye binubira kandi banijujutira ibikorwa bigiye bitandukanye bikorwa n'aba barwanyi, birimo mu by'ukuri bivuga ko imisoro myinshi cyane, ihagarikwa ry'amabanke, ndetse kandi abaturage bakagerekaho bakavuga bati hari n'ibikorwa by'ubugizi bikanabi bikunze kwabera. Bakavuga bati nyine ni byinshi bihaba atari ko bibaye ngombwa. Mu by'ukuri hagiye hanagaragara ibikorwa byo kwangwara abaturage bashimutwa, by'umwihariko biganjemo urubyiruko. Aba rero ngo iyo bamaze gushimutwa berekezwa mu bice birimo Cyanzu ndetse handi bakaba bahita mu by'ukuri Rumangabo, bakajya guhabwa imyitozo imara amezi agera kuri 3, hanyuma rero bakerekezwa kuri front line cyangwa se ku rugamba. Abo ngabo rero nabo nyine mu by'ukuri ibyo bikorwa bikavuga ko bikwiye kuba byahagarikwa mu maguru mashya kuko bigira ingaruka zikomeye cyane. Ese biraza gukunda, biraza kuba uko mu by'ukuri bihagarikwa? Ibyo byose nyine ni bigomba kuba mu by'ukuri byakorwa. Ibitangazamakuru rero bigiye bitandukanye bitabogamira ku ruhande urwo rwose muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byemeje amakuru ibikorwa mu by'ukuri biri gukorwa n'abarwanyi 23 byo kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ibi kandi bikaba byashyigikiwe n'itangazo rya guverinoma hano muri ibi bice. Iri tangazo rikaba mu by'ukuri ryashyizwe hanze rishyirwaho umukono n'uwitwa Mongoba Huskey Mark, ni Lieutenant Colonel ngira ngo akaba ari hano mu nshingano zo kuvugira igisirikare cya leta ya Kongo muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo. Yatangaje iki ba hafi rero tubiganireho cyangwa se tubigarukeho turebe niki kiri muri iyi
inyandiko ikakaye ishyizwe hanze n'igisirikare cya leta ya Congo Fardc. Mu by'ukuri nta kindi kintu bigusaba rero mu by'ukuri, nayo mpamvu ngenda mbwira abantu ni mukande subscribe nyaboneka no kuri John Info, munyarukire no kuri Barore TVD mukande subscribe nyirango ngenda bibabwira umunsi ku wundi, hanyuma rero turusheho kugenda duhanahana amakuru kugira ngo tumenye aho ibintu bigeze cyangwa se uko situation ihagaze. Murabizi ko ikintu cya mbere ari amakuru. Uyu Lieutenant Colonel Marcus K. Mongoba yavuze byinshi rero ari nabyo tugiye kugarukaho. Iri ni itangazo ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, arivuga ko umutwe w'ihuriro AFC 23 ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda RDF ngo wabatwitse amazu menshi y'abaturage bo mu gace ka Rusanguko mu misozi miremire ya Fizi. Ibi ngo Fizi ni Uvira. Iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyakozwe n'abo barwanya 23 nk'uko aya makuru tuyakesha igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo cyabaye ahagana ku itariki 11 Gashyantare 2026. Fardc ivuga ko ibyo bikorwa byakozwe binyuranyije bikomeye cyane n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile n'uburenganzira bwa muntu mu ntambara. Iri tangazo rikomeza rivuga ko icyo gikorwa cyari kigamije guhana abaturage banze kwimurwa ku gahato ndetse no gukurikira uyu mutwe. Ibi bikorwa ngo bisa neza n'ibyakozwe mu mujyi wa Uvira, ubwo abarwanya 23 bahatiraga abaturage by'umwihariko babarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge guhunga bakava muri ibi bice bakabakurikira kugira ngo bigaragare ko batishimiye uruhande rwa guverinoma. Abaturage rero ahangahe rw'insango kubanze kuhava baravuga bati ntago dushobora kuhava, ntago dushaka kubakurikira, ntago dushaka gukurikira inyeshyamba, twe turaguma ku butaka bwacu. Ibi rero ngo byarakashe cyane abarwanya 23 kuko ibyo bifuzaga byo kugaragaza ko uruhande rwa guverinoma rutishimiwe bitari bigezweho, niko gufata umwanzuro mu by'ukuri wo gushumika cyangwa se gushyiraho umuriro kuri aya mazu y'abaturage. Abaturage rero bakavuga bati ibi bikorwa nyaboneka guverinoma nigire icyo ibikoraho ibashe kuba yabihagarika. Ari nako kandi mu byumva ko uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje guhita bashyira hanze inyandiko yamagana ibi bikorwa mu by'ukuri kugira ngo isi yose ibashe kuba yamenya ibiri kuba, mu by'ukuri bashe kuba yamenya ibyo umutwe wa M23 urimo urakora abaturage ahangaha muri Fizi ndetse yewe kandi mu by'ukuri na Minembwe. Fizi, Minembwe, ibyo bice bya Uvira hose ngira ngo burimo muragenda mu byumva. Rero dukomeza n'ibyavuzwe n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se bizagarutsweho, bati ingabo za FARDC zamaganye ibyo bikorwa zivuye inyuma, zivuga ko hari ibikorwa by'iterabwoba kandi bigaragaza ubugome n'umugambi wo guhungabanya inzira y'amahoro ndetse n'ihagarika ry'imirwano. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Lieutenant Colonel Marcus K. Mongoba uvugira FARDC by'agateganyo hano muri ibi bice. Akaba ari we rero washyize inyandiko ahagaragara ndetse mu izina rye, ariko by'umwihariko mu izina ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo bamagana ibi bikorwa byitwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Biraza kugarukira he? Ngira ngo murabizi ko ibi bice n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo bafatanyije na Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse hagakubitiraho sabo bonyine gusa. Ngira ngo tunasangaho kugeza uyu munsi bivuga ko ingabo za Tanzania zaba zaramanutse zirano ku mirongo imbere ku rugamba. Abacanshuro abo bose kabisa mu by'ukuri bagiye bavugwa hano muri ibi bice ko barimo baragira mu by'ukuri uruhare rushoboka urwo ari rwo rwose kugira ngo iki kibazo kibe cyakemurwa. Fardc nta kindi kintu yakoze, yahumurije abaturage irababwira iti muhumure mu minsi iri imbere icyo kibazo kiraza kuba cyakemutse. Ati mu by'ukuri turimo turakora ibikorwa byose bigamije kwamagana ndetse no kwirukana izi nyeshyamba kugira ngo mu by'ukuri amahoro n'umutekano bibe byaboneka. Rero reka tunyarukire Addis Ababa muri Ethiopia. Haravugwa iki? President One Felix Tshisekedi Chilombo yagiranye ibiganiro na Antonio Guterres agira icyo amusaba. Tshisekedi yasabye Guterres kongera ubufasha bwa MONUSCO mu gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano.
uyu ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje ingendo mpuzamahanga ndetse n'imikoranire mpuzamahanga n'imiryango igiye itandukanye hamwe n'ibihugu bikomakomeye ku isi kugira ngo arebe ko ashobora kubona ubufasha bwo guhagarika intambara. Felix Tshisekedi muri urwo rwego kuri wa gatandatu tariki 14 Gashyantare mu biganiro yagiranye na Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye LE15, yagaragaje ko akeneye byihutirwa ubufasha bwa tekinike kandi bwizewe bwa MONUSCO kugira ngo hashyirwe mu bikorwa neza uburyo bwo gukurikirana ndetse no kugenzura iyubahirizwa ry'ihagarikwa ry'imirwano nk'uko biteganwa n'icyemezo nimero 2808 cy'inama y'umutekano ya LE15. Abayobozi bombi bahuriye ku ruhande rw'inama ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAU yatangiye Addis Ababa muri Ethiopia kuri uwo munsi. Nkuko byatangajwe n'ibiro bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baganiriye ku mubano mwiza uri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na LE15 mbere yo kwibanda ku ngingo zikomeye zirimo umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, gukomeza imikoranire mpuzamahanga icyitwa terrorism, ndetse n'uruhare rukomeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite nk'umunyamuryango ukomeye udahoraho mu nama y'umutekano ya LE15. Hari icyo bitaro kwiyemeza amahoro ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Muri ibyo biganiro Perezida Tshisekedi yongeye gushimangira ko igihugu cye kiyemeje gukomeza gushyigikira inzira y'amahoro, yagaragaje ko akeneye kuva mu magambo hagashyirwa mu bikorwa kugira ngo hubarizwe byimaze y'amategeko mpuzamahanga n'imyanzuro yafashwe mu nzego z'akarere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Inkunga y'umuryango w'abibumbye rero ku ruhande rwe Antonio Guterres yemeye ko LE15 izatanga ubufasha bukenewe mu gushyira mu bikorwa gahunda y'ihagarikwa ry'imirwano yashyizweho. Yashimye kandi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabonye umwanya mu nama y'umutekano ya LE15, anashimira ubushake bwayo bwo gushyigikira imikoranire mpuzamahanga irangwa n'ubutabera n'ubunyamwuga. Agaragaza ko Afurika ikwiye kugira uruhare rukomeye mu miyoborere y'isi kandi ko umwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza umunsi bafite ari umwanya bakwiye kubyaza umusaruro. Mu by'ukuri akaba ari umwanya, no kuvuga ngo umwanya iki gihugu gifite mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, ariko akaba ari umwanya udahoraho. Asaba mu by'ukuri ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bawukoresha bashaka amahoro, by'umwihariko ayabo ku giti cyabo bakawukoresha nanone mu by'ukuri nko kuba Afurika igomba kugira uruhare mu bikorwa hirya no hino ku isi, kandi agaragaza ko Afurika ifite ubwo bushobozi cyangwa se mu by'ukuri ifite ubwo burenganzira. Mu mikoranire rero hagati ya MONUSCO ndetse mu by'ukuri n'ibihugu bya Afurika cyangwa se na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka nanone tukomeze tugire icyo tubivugaho. Ngo murabizi ko ubwo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyarimo gifatwa n'abarwanyi 23 witwa Vivian de Paris, ariyo muntu wa mbere wahagurutse n'indege ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ubwo ni 2025 ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere, ni uvuga ngo 23 zishyira kuri 27. Ni nawe wongeye rero kugaruka mu by'ukuri hano bwa mbere muri izi ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri, ngira ngo murabizi. Muri urugendo rero byagenze gute? Uyu muyobozi w'agateganyo wa MONUSCO uri mu ruzinduko igoma kuva ku wa 4 ku wa 5 tariki 13 Gashyantare, nibwo yagiranye ibiganiro n'inzego zitandukanye zifite uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Yabanje kuganira n'urwego ruhuriyeho rushinzwe kugenzura mu by'ukuri ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro igiye itandukanye, ndetse rwaguwe rukanahuriramo na MONUSCO. Nyuma aganira ibiganiro n'ubuyobozi bwa politike bwa M23 aho bari bahagarariwe n'uwitwa Colonel Nanga Yeburo. Ubufasha bwa MONUSCO rero buzatangwa buhoro buhoro. Gute rero? Nyuma y'ibi biganiro, Vivian yavuze ko ubufasha bwa MONUSCO mu gukurikirana ndetse no kugenzura iyubahirizwa ry'ihagarikwa ry'imirwano buzatangwa mu byiciro. Yabivuze agira ati, ibiganiro byacu byibanze ku gushyira mu bikorwa mu buryo bugaragara uburyo bwo gukurikirana ndetse no kugenzura iyubahirizwa ry'ihagarikwa ry'imirwano nk'uko biteganwa n'amasezerano yashyizweho umukono na M23. Ni ingenzi ko ibyo impande zombi zemeye bihita bishyirwa mu bikorwa mu buryo busobanutse, bwizewe kandi bushobora kugenzurwa ku rwego rw'ibikorwa
bigaragara. Inshingano za Loni ndetse no kubahiriza ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikabizihe. Yibukije ko ngo washingiye ku cyemezo nimero 2808 cy'inama y'umutekano ya Loni, MONUSCO ifite inshingano zo gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano rirambye binyuze mu kugira uruhare mu rwego rushinzwe kugenzura ndetse no gushyigikira urwo rwego rwaguwe. Yongeye ati ubufasha mu gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano buzatangwa mu buryo buhoraho kandi bukorwe buhoro buhoro bitewe n'imyanzuro izemezwa mu mikorere yemejwe ndetse n'ubwishingizi bw'umutekano ku bakozi n'ibikoresho bya Loni. Ibikorwa byacu bizakorwa gusa mu rwego rw'inshingano twahawe n'inama y'umutekano kandi twubahirize byimazeyo ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero tugenda tugana ku musozo kabisa. Kambashimire cyane, mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe cyangwa se kwemera kubana natwe iminota yose muri amakuru n'ibiganiro. Munyemerere tuze gusubira mu masaha ari imbere uko amasaha kugenda yirika. Murabitse ko amakuru nayo ariko agenda asoka umunota ku wundi. Muze kuba hafi nyaboneka tuze kuganira turebe uko byifashe none mu makuru araba agezweho. Iye ya Region Info nyumva kuri mikoro ndi boss ku mutara mu cyane. Ciao ciao, hasta la vista.